Bathandeka ngizosukuma ngithathe ithuba akamize umfundisi wethu ososethule imizila namhlanje silapha ezweni kaNkulunkulu ngicela simshaye izandla. Ngithathe ithuba wonke emsiyozini. Haleluya. Amen. Bulisa umama umfundisi inhlonipho enkulu. Haleluya. Phinde bulisa utata osivakatsheleyo kunye nonkosikazi. Haleluya. Phinde bazalwane thathe ithuba bulisa uMC wethu. Haleluya. Phinde bazalwane ngibulise kunye nensizwa. Haleluya. Elizwe apha bazalwane ngithanda ukuthi lilivule namhlanje apha emini. Ngibulisa nenceku yami isangena ngomnyaka. Haleluya. Uthathiwe bazalwane. Hayibo umntwana. Umntwana. Hayibo kanzangu. Yoba uthena paswa so le nto ya profeta ngoba wabo ubenza ubhali waphini wathi uthanda ukuthi nekhulu. Uthanda. Ngiyaxolisa mama kodwa ngimole ngithathiwe. Ususaphila futhi yathi. Bakuthi utayo. Xa kuthi mama uzokuthi mama. Kuphela ngoba kuthi wabo yezisa abo. Hamba ngemntwini obonayo bayeka abafundisi abangafundisileyo uzosixelela umntana wethu kuphi. Tata hamba uyofumana umntana ngiyamjinga namhlanje ngalana ngiyamfuna. Hamba. Abafundisi asibambe izandla sithandazile. Engcono abafundisi abasebenzi Thixo sibize uThixo abathandekayo. Baba ngegama likaJesu. Lesilo isisilo ngokwalo. Siyabonga tata wesisela ungalethu. Uthoko. Wosa. Sonapho. Fikile ekhaya. Ndiphina lapha bethuna. Ndiphina. Hayibo ndiphina lapha bethuna ekhaya lakho elozophila kubomi bakho. Mama mama. So nizodlula nigamisa konke nizoyenza ngoba umuntu Mathuzo bomnyama hlanganani. Nawu ngavela sephekela lapha ekhaya. Qaphela. Sendele mata kuza ngakho. Dala nyana. Ya. Sedini. Sekhaya philo yini mhlamba ekhaya.
ekhaya. Uzophila ubomi bokuba ngumkhovu apha ekhaya. Ya lapha. Usamama khona ngoku. Hayi ngisafuna. Ngonke apha nihleli nithamisile konke niyenzayo uyoniyazi ngiyatya nje xa niyalala niyatya yonke into enisefuna. Izimisele ngantoni kanike nindixelele ngamnye ngamnye umntu axele uba uzokwenzani uzimisele. Nam tata kulo mbuzo ubuzayo ndingakwazi ukuthi ndenze into efana nale uzweni. Athina abanye Hayi nami ndivumelana naye. Sisonke tata sonza kanjalo izozo into ezo. Ke ngoku tata izinto ezifana nale usele nayo uyizame kanjani? Hayi bo ngumuzo otsale nalona ufuna ukuthi awuyazi impilo esiphila ngapha ekhaya. Ndithetha notata ndithanga ndithetha nawe utata yena sisele nento. Ndiyakuxelela usukela namntathi mele uyazi into ndifana nokuba ngutatakho mina kade ngafika apha kona lokufutula ngomva wempama ngoku. Angeke uthi ufike uqala ekubeni ndinamandla angaphezulu kwawakho. Angangixelela lo nyosi. Ndiyayazi loo nto. Nokufike uqala kodwa ngeke undedlule ngamandla. Hayi bo. Ungathi ndithathe kancane nje apha. One awuze nomqobo ambani thulula abantu. Okay. Ndiyaxolisa tata kodwa ngulona lo ndiqalayo. Kutheni zoba ngilona wena? Hayi ungilona mani hayi. Khawuleza ngicela nangoku. Khawuleza. Hayi bo. Uye lo ndiqalayo lo tata. Ngibona nangu. Nangu lona mama. Nangu lona ninele eceleni kwami tata. Hayi singathi umqolo leni ithi uma sengasadluli lapho. Kodwa tata. Akokodwa apha wena. Hayi lento ayilungiswa ngamaswasi. Tata besigaxelela kahle. Ngothi busibethe tata. Uthanda ukubetheka ngathi uyaqina tata ngoba ndiyabomba ngathi sebeyakhona tata. Ufuna nje umqolo. Hayi bo tata kanjalo nje. Ufuna nje umqolo ungathi anisahloniphi. Hayi futhi ngemani ngabe ndingcolisa izandla zami. Ungangcolisa intoni ezandla? Into ligqiba fika nayo. Sezingcolile mos izandla zakho. Engathi asahlonitshwa nyani Tholelisile. Benditsho kwasekuqaleni mina Tholelisile uba betha abantu kuba ndiyabomba engathi abasenambeko ngoku. Andazi noba bacinga uba kupapha. Yabona ke izandla zami ngizingcolisa ngawe. Hayi abungababethanga. Utata walapha usayilele eThekwini kwezinye inyanga. Umntana makafumaneki nangoku. Uthini utata umfundisi xa uthetha ngale meko? Utata umfundisi lo wasishiyayo silenzisi kuyo andibani noba uyabandakanyeka kule nto yenzeka kulo mntamna i-Andrews. Ndiyakuva ke mama nditsho. Suthi avele kwathuleka cwaka lo mntwana. Lo tata ungaba uyingxenye yonke. Abantu bethu bazophela kaloku le hlala. Hey nami nginamkulisola lo mfundisi. Hayi abafundisi bangoku avese bengathembakali. And ngibe nami ngawona kumbona. Ngakomsola ngiyani. Ngosimcela sithi sibuzayo uba umntwana uphi asinaka nguphi. Nako xexa lethi uyathetha umthathu uyandithatha inkani. Yayithetha uTV. Umbonile ngasijonga ngelihlo athi khwaqu kwesikhathi sithetha yonke lento. Ngiyalikhombisa umntwana uphi. Yebo uthini? Thina baba uthini umntwana? Singakhombisa umntwana. Ayibo. Manta bethu. Wena. Yabona le. Ningalinga ningene ubacaca ubana yazi yonke le. Suthuwa bamqalayo. Suthuwa nathi. Kwaze. Betha. Ngifanele ni. Tata, mafala nje. Singayiqondi yena. Angene bonke basiqambe imali yomnikelo. Angene
Umfundisi uyathakatha. Uyalibona imsafu mntana. Hey, balong ngol. Mama. Siapa ngenta? Hey, siapa? Yenza ukuba baba yini ndimthathe ecaweni. Angathi bayangena abantu tata. Hayi bayeke. Yena ke sola ngoba ngayo beke sawungena phakathi. Ngena ngayo. Zingqondo esithene abantu abethu bahlala lapha Leyo makangene. Ngena kwa sasa. Ongene nkosikazi ngona unamandla la nkosikazi ngena ngena nkosikazi ngena uthembulizwe Tata nguwe umuntu lapha yima uthembulizwe la Tata makisini sombozi ngena nkosikazi ngena nkosikazi Tata ndithi sosi nkosikazi kwangena Tata ndithi sosi wamntwana pha Tata konke uba ngilapha ngaphakathi ayimna Tata sosi kwangena nkosikazi Tata sosi ngiyacela nkosikazi ngena nkosikazi ndikwazi ngena nkosikazi sosi Tata sifaka phakathi nkosikazi ngeke mina tholele sini sengalukoyila ngeke asibale Umthandazwa baba thina sidibane nomthandazo thina tholele sini ndizobabonisa. Ozivayo makangena kunyana wenu. Kunyana wenu. Ozivayo makangena mjaji. Umntanam lona mamfundisi ngena ngena tata mfundisi Basalane chawaze bathi ngene Mama sana tidingale la ngapha ngena njani lapha Bazalwane ivangeli lami zolithiya abantu abazongena lapha kanje Ukhona umfundisi nawe uthi ukhona Ngikhona xa nisifa la ngaphakathi uzothini Tata ngena ngaphakathi Tata ngena ngaphakathi Bazalwane Cela sikhulule la Bazalwane ngongena ngingena njani la ngaphakathi ubheka kunjani Tata ngena uzohamba sonke into zabo unemali nkosikazi epha endlini esefini yava nkosikazi Tata undibamele nkosikazi nkosikazi ndiyani uxolisa nkosikazi lo mntwana la ngaphakathi ngulo wam nkosikazi hayi bo tata uhambe lo mntwana nkosikazi ngicela ungixolele nkosikazi ngena msala ngena tata ngena zosala idla imali zakhe kodwa uthini uthi uzodla imali yami tata ndithe hamba tata udla njani imali yami nkosikazi tata ngena ngaphakathi imali yaleto ngena lapha nkosikazi tata ngena ngaphakathi tata ngaphakathi ngena pastor Ngena tata. tata ngaphakathi siphazamisa awusenofane ndingene ngaphakathi mfundisi ngena ngaphakathi Ngena tata. wathi nobani uyangena
Hey, sanibonana nina. Lithi nathi umntana zami uyasebenza nkosikazi. Sebenza nyani. Hayi tata uyindoda. Soze. Hey, kodwa nkosikazi. Akakhona tata nkosikazi. Beningamthengi tata. Hayi nkosikazi phela uyebo nto nkosikazi sesadlulile lapho. Ubona nkosikazi umntana zami uyasebenza nkosikazi. Hey tata ndiyabona. Baba ndisepha ubuthi utheni wamntwana. Bafethu ngusibhizori bafethu abantu abaninzi bandazi ngosibhizori udumo bafethu Jim lo bafethu. Okay bafethu into kanje bezocela bafethu nisifollow nisubscribe ni-like ni-share ne-video bafethu niyakhomenta lapho ningalibali bafethu. Utata umfundisi lona umama umfundisi lona isithuthuthu sami sokujika amanzi hayi ithi mandijika yabo. Sicela bafethu nisifollow bafethu nisubscribe bafethu. Siyabulela bafethu. Lithambo lento. Lithambo lenkomo. Okay molweni. Isendim I'm the supervisor. Apha kwesigame sabafana sketch comedy. So isekanjalo into sisafumaneka ku YouTube, Facebook, TikTok, Instagram and WhatsApp. Yes. So new characters today. So ndizawudedela bona then babe sebeyangena ke bazishaye intro ne. Mina anizoba mde ndizaba mfutshane esibanibona vele ngifitshi. So sharp ne. Isengithemba ke akatshintshi into. Sharpie. Bafowethu. Ya. Nguyelo bafethu Isibonelo abantu abaninzi ke lapha ku-episode bambiza ngomabhiza usibhizuru ndindo bafethu amabhizura odumo ndindo bafethu bafethu sicela isupport isendimi lo usibhizura bafethu. Umzekelo namhlanje sizokhipha amanye amahit la siyacela nisabo bafethu nisubscribe ningalibali ukusubscribe bafethu. Sidinga nina bafethu siyacela bafethu nishare video yabona nje ndingazibamde ke vele ngicomment ngifika sanibona majike eduze uyafika nje uyafika isikhathi sabafana. So bafethu sicela ke nani bafethu ke isupport bafethu ndibonge bafethu sanibona manje ndimolelo wamshita since sifika apha ekhayeni luteta lapha utraffic guys ngijoyinile isikhathi sabafana sketch comedy sicela support like ngiyashare ama-video ngiyasubscribe yakho. Hola bafethu uPK lo ukuyile. I think bafethu uPK ubuye ne-subscribers ezininzi. Yacela ni-subscribe, like.